gdje ste ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft True Force-a. Ajde. Znači Minecraft i True Force na Mineplex-u. Znači, ljudi, popravio sam mikrofon. Nešto mi nije radio kad se snima, kako instalirati Five Nights at Freddy's 3, mislio sam da radi, ali nije radio. Evo, kreću. Ubio me, ok, njega ubijem, nešto mam sad ubijem se, ne znam. Neki ključ uvadila. Nice. Jel batak? Nice. Stavi. To. Pogodio me, već sam dobio, ja mislim, 3 ili 2 tijela, 2. Idemo gore. Što mi je gore lakše gađa. Dođi. Dođi svetno. Dođi mama. Izvinite ljudi, malo sam bolestan. Nice. Pogodio me tamo kad sam trebalo klika da pokazam. Nisam, brate, uzeo Infotektor Hit. Te zbog toga. Nice. Pogodio mi. Daj! Desio se Big Update, znači nove igre su stigle i Big Update na Hunger Games. Najbolje je bilo kad je bio dan krava, tad su svi bili krave. Ne, potakli to. Nice. Ljudi, znači, dobar sam u ove, nisam loš, ima samo 15 blokova. 13, nice. Ajde. Ljudi, pogledajte, ima je samo 11 blokova, a build time, a ima je samo 11. Ovo mi ćemo pobediti 100%. Samo da oni napočnu robak. Čekaj. Nice. Daj. Komantana mi ne da strelu. What? Nema strelu, ljudi, dobro je da me ubije, nema strelu. Znači nisam uopšte dobio strele. Ovaj Masquerade Kit dobio 2 strele. Sve ide bolje, samo da sve planimo.
Loše sam napravio. Tamo ovaj Optifine, no da kaže sa Optifine. Teško je to. Nice. Može. Okej. Daj. Tiga. Kunci yang apa? Tuh, infratek dan lost. Delta. Oh, Delta! What? I died. Coconut tonight. Now, so se pove se ima bad. Nekoga reći. Spričio. Ah, daj. Pobjeda! Tako treba ljudi, pobedili smo Australije. Još palim za koji. To je meni lagao. I ljudi, to bi bilo to. 10 plusa! Ljudi, to bi bilo to ove epizode. Nadam se nam se svidjelo i mi se vidimo sljedeći. Pozdrav!